Danas razgovaramo o Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, porukama koje su našoj zemlji upućene sa tog skupa, situaciji u regionu, provokacijama i pritiscima na naš narod na Kosovu i Metohiji i u regionu. O svemu tome razgovaramo sa Miodragom Lintom. Dobar dan. Dobar dan. Koji je narodni poslanik i predsjednik Saveza Srba u regionu, i Dobrosavom Devićem, Centar za društvenu stabilnost. Dobar dan i dobrodošli. Evo, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu nastavljeni su pritisci na našu zemlju. Predsjednik je rekao da se pritisci odnose pre svega na sankcije Rusiji i nezavisnost Kosova. Pa, pratimo svi ovaj summit, odnosno skup u Davosu, i Davos je jedan od brojnih primjera politike dvostrukih standarda međunarodne zajednice, pre svega zapadnih centara moći, i ta politika se vodi već više od 3 decenije, faktički od početka 90. godina, od početka jugoslavenske krize i oružanih sukoba. I temelj te politike jeste da s jedne strane se Srbije i Srbi stalno tretiraju kao loši momci, kao agresorska strana, kao zločinačka strana, kao krivci za ratove, dok s druge strane Albanci, muslimani, odnosno Bošnjaci, Hrvati se smatraju dobrim momcima koji su bili žrtve velikosrpske agresije, koji su vodili nekakve odbrambene, oslobodilačke ratove i tako dalje. Evo, upravo pritisci i napadi na predsjednika Vučića prethodnih dana, objavljeni su neki stari snimci predsjednika, mada on nije bio u sastavu jedinica, niti je nosio pušku. Dakle, neki promuslimanski mediji, odnosno mediji u Bosni i Hercegovini, ali i neki mediji u Srbiji se bave i naslovi su Vučić omča oko vrata. U stvari, to je omča oko vrata Srbiji. Naravno, nije to ništa novo, nije ništa neočekivano. Dakle, ova politika dvostrukih standarda zapadnih centara moći u stvari postiče neprijateljske politike i u Zagrebu, i u Sarajevu, u Prištini. Imali smo donedavno i u Podgorici. Dakle, ti centri, te politike, dakle, ne mogu da prihvate činjenicu da Srbija jača, da Srbija postaje jedna ugledna država koja snaži u svakome pogledu, i naravno da je akcenat i cilj da se napada čelni čovjek Srbije, dakle predsjednik Aleksandar Vučić. To jasno pokazuje da nema iskrene spremnosti, dakle, ni Zagreba, ni Sarajeva, ni Prištine, da se sjedne, da se otvori jedan suštinski dijalog i da se kroz dijalog rješavaju brojna otvorena pitanja koje imamo iz vremena ratnog nasljeđa i naravno koje imamo i sada. Mi vidimo naravno da politika dvostrukih standarda zapadnih centara moći postiče, dakle, te neprijateljske politike u regionu, i sad imate to jedno licemjerje. Dakle, s jedne strane inzistiramo na međunarodnom pravu, na poštovanju suvereniteta, integriteta svih država, uključujući i Ukrajinu, dok s druge strane eklatantno, očigledno kršimo to međunarodno pravo na slučaju Srbije, i naravno tu politiku aktivno podržavaju, dakle, i ovi centri koje sam pominjao na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, mi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo, ali siguran sam da će Srbija nastaviti svoju principalnu politiku, da imamo jasne crvene linije od kojih nećemo stupiti, o kojima ćemo govoriti kasnije, i da jednostavno se zalažemo i za mir i za stabilnost i pre svega za dijalog, kompromis, da rešavamo te probleme. Mi uvijek moramo na toj politici inzistirati, i to je jedna politika koja vremenom, ja se nadam, može dovesti da konačno ti problemi dođu na sto i da se počnu rešavati na jedan pravičan i sveobuhvatan način. Gospodine Deviću, kako vi tumačite ove poruke iz Davosa, pritiske na Srbiju, ali i ovu kampanju napada na predsjednika Vučića? Pa što se tiče prvo Davosa, dakle Svetskog ekonomskog foruma koji se održava posle 2 godine. 2 godine je bilo pauze zbog pandemije koronavirusa. To jeste jedan značajan skup iz razloga zato što se tamo sakupljaju i svi predstavnici biznisa, najznačajnijih kompanija ekonomije, ali i svi vodeći lideri širom sveta. Dakle, to je jedna izvrsna prilika da predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić
Vučić razgovara i o budućim novim investicijama u našu državu, zato što je to vrlo važno zbog nas, naše ekonomije, našeg daljeg privrednog rasta i to je izvanredna prilika. Mi smo prethodne godine imali rekordnu godinu kada pričamo o stranim direktnim investicijama, 4,4 milijardi. To su fenomenalne stvari i fenomenalne vesti, zato što svaka nova direktna strana investicija znači i nova radna mesta, privredni rast, razvoj ekonomski države i tako dalje. Dakle, to je odlična prilika. Ogroman je broj kompanija sa kojima naša državno rukovodstvo trenutno razgovara o potencijalnom ulaganju u našu državu. Sa druge strane, kada govorimo o ovom političkom delu, tu je isto veoma važno jer imamo priliku da naša država na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ima priliku da jasno stavi do znanja kakve su naše pozicije i također da se sasluša neki naš stav. Kada govorimo o festivalu licemerja o kome je govorio i kolega malo čas, dakle, uviđali smo ga svih ovih decenija na našoj koži, taj festival licemerja, ali sada je to toliko ogoljeno poslednjih godinu dana, naročito od izbijanja rata u Ukrajini, gde se od Srbije jasno traže dve stvari i bilo koji sastanak da imate, uvek se spominju te dve stvari, a to je, dakle, da mi prekršimo sopstveni teritorijalni integritet, a da nastavimo da podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, a sa druge strane još da kao žrtva sankcija 90-ih godina da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. Dakle, vidimo stvarno jedan festival licemera, ali tu su naše pozicije vrlo jasne i one se ne menjaju i stvarno smo jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji i jedina država koja, to je i predsjednik Republike Srbije sinoć rekao, Aleksandar Vučić, koja stvarno poštuje međunarodno pravo dosledno. I mi to moramo da nastavimo i u budućnosti zato što je međunarodno pravo kršeno na našem primjeru i kada je izvršena agresija 1999. godine i 2008. godine i sankcije i tako dalje. I mi smo dosledni, mi tu nemamo dvostruke standarde, sviđalo se nama to ili ne, već smo principijelni u poštovanju teritorijalnog integriteta svake članice Ujedinjenih nacija, zato što time poštujemo naš teritorijalni integritet. Juče je došla i vest o Evropskom parlamentu, o njihovoj rezoluciji. Dakle, treba spomenuti da rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujući dokumenti, ali oni mogu da govore o klimi kakva vlada, dakle, političkoj klimi. Također treba reći da 5 država članica Evropske unije ne priznaje lažnu državu Kosovo, dakle, poštuje naš teritorijalni integritet u punom kapacitetu, a u Evropskom parlamentu su zastupljene političke grupacije. Dakle, poslanici Evropskog parlamenta ne zastupaju stavove svojih država, već političke grupacije. Odluke se donose konsenzusom u Evropskoj uniji, tako da to njihovo pozdravljanje aplikacije Prištine da postane članica Evropske unije jeste kao i ta sama aplikacija. Dakle, to je jedan apliciranje. To jeste jedan politički manevar Albina Kurtija koji sve vreme pokušava da se predstavi kao branilac zapadnih vrednosti i da samim tim dobija apsolutnu podršku Zapada u borbi protiv Srbije i stalno sve intervjue koje daje možemo da primetimo da koristi iste rečenice, da smo mi mali Rusi, da smo mi ruski malignitet ovde na Balkanu, da smo mi nenormalna država. Jedne te iste rečenice kako bi pokušavao da sakupi naklonost zapadnih država i kako bi se Srbija naprosto primorala na nešto. Naša crvena linija je tu jasna. Nećemo dozvoliti pogrom, nećemo dozvoliti da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Želimo oko svega da razgovaramo, da se izgradi jedan normalan suživot, ali ovde smo jasno podvukli, dakle, te naše crvene linije. Što se drugog dela vašeg pitanja tiče, a to su napadi na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odnosno na Srbiju, na našu zemlju. I na našu zemlju, ali znaju ko personifikuje i ko ima apsolutnu podršku srpskog naroda, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je 2 puta pobedio na predsjedničkim izborima i to u prvom krugu. Osvojio je neverovatan broj glasova. Ti napadi, možemo to da čak i vidimo da je napravljena ta jedna antisrpska okosnica medija u Zagrebu, u Sarajevu, u političkom delu
Podgorice, u Prištini, ali i u delovima centralne Srbije koji napadaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nekada ti napadi su toliko brutalni da idu na članove njegove porodice, na njegovog sina, na njegovog brata i tako dalje. I to samo govori o tome da niko od njih ne želi jaku i stabilnu Srbiju, a znaju ko je najveći otpor tome da se Srbija vrati u onaj period iz 2012. godine kada je zaista naša država bila na kolenima. U poslednjih 10 godina uspeli smo da je povratimo i ekonomski. Naravno, najveću zahvalnost za to ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali da povratimo i ugled države u svetu i zbog toga dolaze svi ti napadi, jer svi ti centri bi želeli da Srbija bude ona Srbija iz 2012. godine. Evo, i u Davosu predsjednik se sastao i sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem, razgovarao je i sa izabranom predsjedavajućom Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borinom Krišto. On je ocenio te razgovore kao dobre i da se nada da će nastaviti se saradnje, učvrstiti prijateljske i ekonomske veze, jer je to jedini i najbolji put za budućnost za sve naše građane, poručuje Vučić posle sastanka sa Krišto, a posle razgovora sa Plenkovićem izrazio uverenje da će u narednom periodu doći do napretka na planu ekonomije, ali i političkih odnosa dve zemlje. Da li Srbija, da tako kažem, uvek pruža ruku, ali smo zaista u prethodnom periodu bili zapanjeni i frapirani nekim događajima koji su se desili, što na fudbalskim turnirima gde su igrala mala deca, što videvši naša groblja, što odluka o ukidanju ćirilice u Hrvatskoj, da ne pominjemo pesme i proslave na mnogim mestima. Kako nakon 30 godina jednostavno razumeti jedan takav, da kažem, narativ, da i mala deca, neko ih je naučio da tako pevaju? Prije svega, veoma je dobro da predsjednik je imao razgovore i sa hrvatskim premijerom Plenkovićem i sa gospođom Krišto, predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, i Srbija tu šalje jasnu poruku. Znači, želimo kroz razgovor da rješavamo brojna otvorena pitanja. Međutim, ključni problem jeste i u Zagrebu i u Sarajevu što ne postoji stvarna, istinska spremnost da se ti problemi rješavaju. Šta je ključni problem? Problem je, dakle, što se ni Zagreb, ni Sarajevo, ni Priština nisu suočili sa svojom mračnom stranom prošlosti, sa svojom zločinačkom prošlošću i što tamo dominiraju lažni mitovi koje ponavljaju njihovi predstavnici. Pogledajte konkretno Hrvatsku. Dakle, temelj hrvatske politike, temelj hrvatske države jeste lažni mit o Domovinskom ratu. Dakle, 2010. godine, Hrvatski sabor je donio deklaraciju o Domovinskom ratu gdje je rečeno da su Srbija, krajiške Srbi i JNA izvršili agresiju na Hrvatsku, a da je Hrvatska bila žrtva te agresije, da je vodila tobože obrambeni i oslobodilački rat. I to je temelj državne politike Srbije. I u svakom trenutku, svakodnevno, hrvatski političari, hrvatska intelektualna elita ponavljaju tu mantru o srpskoj agresiji i to vam jasno pokazuje, dakle, da šta oni očekuju? Očekuju, dakle, da Srbija prizna tu brutalnu laž, da Srbija klekne i da Srbija odustane od svojih legitimnih interesa i da Srbija odustane od razgovora o brojnim otvorenim pitanjima iz vremena ratnog nasljeđa. Koje su to pitanja? Znači, jedno od tih pitanja jeste činjenica da je iz Hrvatske protjerano preko 500 miliona Srba, da većina prognanih Srba nisu ostvarili svoja osnovna imovinska, stečena, statusna i druga prava. Dakle, Srbija treba da inzistira na tome dijalogu, dakle, da se rješava pitanje imovine, otete imovine i stečenih prava prognanih Srba, da se rješava pitanje naknade štete za uništenu i oštećenu imovinu, da se rješava pitanje nestalih lica koje hrvatski zvaničnici zloupotrebljavaju. Od 1850 nestalih lica, većina, gotovo 1200 su nestala lica srpske nacionalnosti. Ali kad čujete hrvatske zvaničnike, stiče se utisak da se samo potražuju nestala lica hrvatske nacionalnosti. Naravno, tu su ostala pitanja i pitanje granica, ali ovo, znači vi ne možete govoriti o bilo kakvoj potpunoj i iskrenoj normalizaciji odnosa ako imate stotine hiljada
prognanih lica koji nisu ostvarili svoja osnovna ljudska prava. Ja u tom smislu često ističem i sad ću pomenuti, dakle, važan je Dejtonski mirovni sporazum koji je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, koji je temelj državnog uređenja Bosne i Hercegovine, važna rezolucija 1244, dakle, koja garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, ali ima jedan treći veoma važan međudržavni sporazum, to je Bečki sporazum o sukcesiji, koji je potpisan 2001. godine u Beču od strane predstavnika država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije. On je ratifikovan u nacionalnim parlamentima i 2004. godine stupio je na snagu. Ima 7 aneksa i cilj mu je da riješi nasleđe bivše Jugoslavije. Posebno je važan taj aneks 7, koji se zove privatna svojina i stečena prava, i njemu se kaže da svim građanima i svim pravnim subjektima moraju biti zaštićena i vraćena prava koje su imali na dan 31.12.1990. godine, a da svi ugovori, a bilo ih je mnogo, koji su sklopljeni po pritiscima i pretnjama, moraju biti proglašeni ništavnim. Dakle, Hrvatska odbija punih 19 godina da razgovara o tome aneksu 7. To je Biblija prognanih Srba, Biblija svih oštećenih građana, Biblija stotina srpskih firmi koji imaju svoje potraživanja u Hrvatskoj. Hrvatska to odbija. I mislim da je vrlo važno da mi inzistiramo, dakle, pored ovih sporazuma koji su ključni, i na tome sporazumu, dakle, da ne možemo govoriti o potpunoj normalizaciji odnosa ako imamo stotine hiljada građana koji su oštećeni u svojima pravima. Šta je također problem? Evo, pominjali ste u Hrvatskoj. Dakle, vi imate tamo jednu otvorenu rehabilitaciju ustaštva i ustaške zločinačke ideologije i zloglasne nezavisne države Hrvatske. Imate brojne primjere te rehabilitacije. Imali smo prije nekoliko dana jednu skandaloznu činjenicu da u jednom restoranu u vlasništvu HDZ-a u opštini Baška Voda, nedaleko od Splita, grupa ljudi je pjevala koljačku ustašku pjesmu Jasenovac i Gradiška Stara, kojom se slavi klanje Srba u NDH. Taj restoran se nalazi u zgradi koje je vlasništvo opštine. Na čelu opštine puni 30 godina, dakle od 1993. godine do danas, je izvjesni Josko Roščić, koji je istaknuti HDZ-ovac. I on kaže, pored ove pjesme, nije nikakav problem. On kaže, druga važna pjesma za nas jeste Bojnača Voglave, koja je bila nezvanična himna hrvatskih bojovnika za vreme rata i koja je pjesma od glavnog promotera ustaštva u Hrvatskoj Marka Perkovića Thompsona i koja počinje sa ustaškim pozdravom za dom spremni. Da li ste čuli da je Andrej Plenković, da je rukovodstvo HDZ-a osudilo Joska Roščića i pjevanje ove koljačke pjesme? Naravno da niste čuli. Da li će Josko Roščić biti smijenjen? Naravno da neće biti smijenjen. Imali ste ovo, pomenuli ste pitanje ćirilice. Znači, posebno pitanje Vukovara. Dakle, Hrvatska je bila obavezna 2002. godine kao jedan od preduslova da se započne proces evropskih integracija Hrvatske, da donese ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, koji garantuje dvije stvari. Garantuje je proporcionalno zapošljavanje Srba u državnom i javnom sektoru s jedne strane i garantuje je zvaničnu upotrebu ćirilice, dakle, svim onim lokalnim samoupravama gdje je učešće Srbe preko 1/3 u stanovništvu te opštine i grada. Evo, prošlo je više od 20 godina, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina je mrtvo slovo na papiru. Evo imamo primjer sad Vukovara, gdje se od 2013. godine kršio taj ustavni zakon. Sada prema posljednjem popisu stanovništva u Hrvatskoj broj Srba je pao ispod 1/3, a automatski je gradsko vijeće ukilo tu odredbu o službenoj upotrebi. Dakle, imamo brojne činjenice koje pokazuju da jednostavno ne postoji spremnost ni Zagreba, ni Sarajeva, ni Prištine da se, ponavljam, odbaci svoju mračnu prošlost, da se definiše jedan civilizacijski stav. Imali smo ratove na prostoru bivše Jugoslavije. Bilo je žrtava i zločina na svim stranama. Što imamo sada? Sada se zločinci na hrvatskoj, muslimanskoj i albanskoj strani glorifikuju, njima se odaju počast, po njima se daju nazivi ulica, trgova. Hrvatske, muslimanske i albanske žrtve se poštuju, na njihova obilježavanja dolaze predstavnici međunarodnih organizacija i međunarodne zajednice. S druge strane, srpske žrtve se marginalizuju, srpske žrtve se ponižavaju, nipodaštavaju, smanjuje se njihov broj i vi ne možete na tim duplim standardima, vezano za ratne zločine, vezano za poštovanje žrtava, ne možete graditi iskrenu saradnju na ovome prostoru.
Upitali ste se da li postoji istinska opredeljenost za rešavanje problema. Kada je u pitanju Srbija, evo imamo primjera Mađarske. Odnosi sa Mađarskom su zaista sjajni u usponu u poslednjim godinama. Imamo i nacionalnu manjinu Mađarsku u Vojvodini, nema nikakvih problema. Možda je to primjer kada je u pitanju rešavanje manjinskih prava, odnosno zaštite nacionalnih manjina. Zaista, odnosi sa Mađarskom su fenomenalni i odlični i vidimo kako dobro Orban i predsjednik Vučić sarađuju. Kada govorimo o svemu tome, Srbija zaista želi da bude faktor mira i stabilnosti i to je nama najpreče zbog našeg rasta ekonomskog i mi se trudimo. Ali ne možete od Srbije očekivati da Srbija se svoju kulturu sećanja programira u kulturu zaborava. I kada sam govorio o tome zašto nekima smeta današnja Srbija, zaboravio sam tada da spomenem malo čas i to zato što današnja Srbija je ponosna i seća se svih onih važnih datuma i onih lepih i onih manje lepih za našu državu i za naš narod. Dakle, do 2012. godine spominjala se i u medijima i u javnom narativu priča o NATO intervenciji. Po prvi put poslednjih 10 godina mi govorimo o NATO agresiji. Takođe, nije se obeležavala na državnom visokom nivou ni Oluja, ni Bljesak, ni ono sve što je usledilo. Dakle, nije se pričalo o stradanju našeg naroda u Republici Srpskoj Krajini. Nije se pričalo o Samo 10 godina mi smo dobili film o Jasenovcu tek pre par godina. Pre par dana bila je premijera filma Oluja. Zar nam je zaista toliko trebalo vremena da pričamo, da otvoreno kažemo, da se setimo svih tragedija i žrtava naših? Gledno, evo, dobili smo i prelepi spomenik u Beogradu o Stefanu Nemanji, koji je mnogima smetao. Dakle, i u jednom delu medija je dosta kritikovan. Dakle, po prvi put smo počeli da pričamo o Jasenovcu, o našem stradanju, o stradanju 90. godina, da napravimo tu, da podvučemo crvene linije po pitanju našeg nacionalnog konsenzusa i šta činiti dalje. Dakle, sve te datume važne spominjemo. Srbija želi da živi ovde u miru sa svim drugim državama sa kojima se okružuje i sa svim narodima koji žive na njenoj teritoriji. Kada pričamo o tim evropskim vrednostima, ja uvek želim da spomenem to da u Vojvodini vi imate baštu naroda koji žive tu vekovima. Dakle, imate preko 26 nacionalnih zajednica, pa onda smo mi ta Evropa u malom. Parlament autonomne pokrajine Vojvodine ima 6 službenih jezika. Jedini parlament koji ima više službenih jezika jeste Evropski parlament. Nijedan parlament nema toliko službenih jezika. Dakle, kada pričamo o svim tim evropskim vrednostima kojima se nama često spočitava, pa samo sa nekoliko činjenica možemo da im pokažemo koliko se to ovde u Srbiji primenjuje. Srbija želi da ima normalne odnose, dakle, ponavljam, sa svim zemljama, ali naprosto nekad je to, vidimo, nemoguće, zato što ako je dovoljno da pogledamo samo stranice medija u tim drugim državama, pa vidimo koliko su oni opterećeni sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa našim narodom i da te vesti kod njih su svakim danom na naslovnicama, na portalima i tako dalje. Dakle, napravili su da, ja često spomenem i u Hrvatskoj, je nevezano da li ti političari dolaze sa leva ili sa desna. Oni naprosto svoj patriotizam mere sa antisrpstvom i sa koliko će da napadnu predsjednika Srbije i državu Srbiju. Pa smo imali tako i ove primjera koje ste vi spomenuli, ali ja se sećam i onog primjera od pre godinu dana koji je meni bio poprilično skandalozan, gde je napravljen crtani film za malu decu koji se zvao Domovinski rat za početnike, gde su Srbi bili predstavljeni kao pacovi, a radnja je u Kninu. Dakle, gde oni najmlađe žele da zadoje sa tim i sa mržnjom prema Srbima, da se nastavi i u budućnosti. Potrebno je da gradimo normalne odnose, ali moraju se, ne možete od žrtva
žrtve da pravite dželata i suprotno. Dakle, moraju ti odnosi da budu zasnovani na činjenicama istorijskim i niko ne može Srbiji da zabrani da se Srbija seća i da obeležava sve te datume koji su vezani za našu prošlost. Kada u pitanju Kosovo i Metohija, evo, nažalost, praznici su bili strašni, pucalo se na srpsku decu, bilo je i fizičkih napada. Aljbin Kurti nastavlja da svakodnevno, čini se, provocira i da jednostavno se trudi da je izazove srpski narod, da izazove nove incidente. Zaustavljaju se vozila sa KM tablicama. Oni se isključuju iz saobraćaja pod izgovorom da nisu registrovani. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ponovo pokušao da izazove novu krizu i tenzije na severu Kosova i Metohije. Da li je to ponovo pokušaj dok je predsjednik u Davosu sada da Kurti iskoristi ovu situaciju, isprovocira Srbe kako bi napravio neku novu tenziju i pokušao da optuži Srbe kao neke agresore i one koji izazivaju sukobe. To je jedan od brojnih dokaza da posebno dolaskom Aljbina Kurtija na vlast u Prištini, da se vodi politika terora, politika proizvodnje haosa, politika podizanja tenzija. Očigledno da Kurti želi da ostvari svoj strateški cilj, a to je, pored priznanja lažne države Kosovo, jeste preterivanje srpskog naroda sa područja pokrajine, naročito sa područja sjevera Kosova, i on u tom smislu, dakle, proizvodi krize kojih je bilo nebrojeno u prethodnom periodu. Evo, prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dakle, od njegovog dolaska na vlast do danas imali smo 282 etnički motivisana incidenta, dakle, napade na srpsku djecu, na srpske mladiće, skrnavanje srpskih crkava i brojne druge primjene kršenja ljudskih prava našega naroda. Dobro je da predstavnici Srba nastoje i inzistiraju na politici mira i stabilnosti, jer očigledno da Kurti odgovara što veći broj kriza, odgovara mu proizvodnja haosa. Dakle, ono što je važno da Srbija i dalje principijelno inzistira na svojim crvenim linijama. Njih ima nekoliko. Na prvom mjestu jeste da Srbija nikad neće i ne može da prizna lažnu državu Kosovo. Drugo je da Srbija nikad neće dati saglasnost da Kosovo i Metohija postanu dio, odnosno budu dio Ujedinjenih nacija. A treće, Srbija principijalno inzistira na poštovanju svih dosad potpisanih sporazuma, dakle, uključujući rezoluciju 1244, uključujući briselski sporazum, vašingtonski sporazum. U centru toga jeste, dakle, formiranje zajednice srpskih opština, ali ne one zajednice, kako čujemo. Ali da li ima iskrene želje, da tako kažem, kod dela međunarodne zajednice da se to sprovede? Konkretno rečeno, kod zapadnih centara moći nema iskrene želje. Dakle, imamo sad u posljednje vreme deklarativne izjave zvaničnika tih zapadnih centara moći da oni traže od Prištine da formira zajednicu srpskih opština, ali vidimo tu jednu podvalu. Dakle, da ta suština te priče jeste da ta zajednica srpskih opština bude u suštini jedna nevladina organizacija, jedno udruženje građana koje će biti osnovano, dakle, u skladu sa Ustavom Kosovo. To apsolutno nije dogovoreno, niti je potpisano ni 2013. ni 2015. godine u Prištini, u Briselu. Imamo jasnu činjenicu, dakle, da nacrt statuta zajednica srpskih opština treba da uradi upravljački tim. Taj čak nacrt statuta je urađen još 2018. godine i poslan je evropskim zvaničnicima. Nažalost, Evropska unija nije pokrenula dijalog na visokom nivou da se razgovara o tome nacrtu i da taj nacrt ispoštuje onaj dogovor iz 13. 15. godine, dakle da to bude zajednica koja će zaista u praksi da štiti kolektivna prava srpskog naroda na području Kosova i Metohije. Mislim da je
je to jedno od tih crvenih linija i konačno crvena linija jeste da mi inzistiramo i činimo sve što je našoj moći da se osigura i sačuva bezbednost našeg naroda. Vidimo naravno pokušaje provokacija našeg naroda. Evo vidimo sad nedavno skandalozna odluka pre nekoliko dana privrednih institucija u Prištini, dakle da se ide na ekspropriaciju zemljišta u opštini Leposavić sa krajnjim ciljem da se napravi još jedna policijska baza i to je znači drastično kršenje svih postojećih sporazuma i dogovora i jedan od naših zadataka i ciljeva naše državne politike mora biti inzistiranje, dakle da na severu Kosova ne mogu da budu policijske baze, da na sever Kosova ne mogu da ulaze posebne snage policije bez saglasnosti predsjednika opština. To isto važi i za srpske opštine južno od Ibra. Dakle, to su neke 4 crvene linije kojih se mi držimo, od kojih nećemo stupiti. Naravno, posebno bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, inzistiranje, dakle, da, ponavljam, ne mogu biti političke baze na severu Kosova, da ne mogu specijalne snage kosovske policije, dakle, da ulaze u srpske opštine bez saglasnosti njihovih legitimnih predstavnika. Predsjednik je rekao da će se nastaviti pritisci na Srbiju, da su teška vremena pred nama. U petak očekuju se razgovori, doći će predstavnici Nemačke, Francuske, Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država. Najavljeno je i posle toga obraćanje javnosti. Šta očekujete kada su u pitanju stavovi međunarodne zajednice? Nastavak pritisaka ili možda neki novi plan, nemačko-francuski ili šta možemo očekivati u narednom periodu? Pa naravno da možemo da očekujemo nastavak pritisaka, ali nastavak pritisaka možemo da očekujemo i kroz nove planove. Sada, da li će to biti u vidu francusko-nemačkog plana, jer pazite, za nas je problematičan bilo kakav novi plan ako nije ispunjeno ono što je prethodno dogovoreno, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Da li želimo da pregovaramo? Naravno da želimo, ali kako da verujemo za dalje ako vi ne možete da implementirate ono što je dogovoreno? Evo, za nekoliko meseci biće punih 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, gde se prvi 6 tačaka odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, pritisci će biti veliki, bit će u nekoliko pravaca i zbog toga je za nas važno da sada budemo kompaktniji nego ikada, da pronađemo jedinstvo oko najvažnijeg nacionalnog pitanja kao što je pitanje Kosova i Metohije, kako bismo jedinstveno mogli da odgovorimo na sve te pritiske. Albin Kurti je neko ko je personifikacija za ideologiju mržnje, šovinizma, ko želi na svaki mogući način, svaki mogući dan da progoni srpski narod. Naš narod na Kosovu i Metohiji jeste najugroženija nacionalna zajednica u Evropi i šire. Dakle, o tome treba isto govoriti svaki put kada se susrećemo sa predstavnicima međunarodne zajednice, na tome treba insistirati. Naravno da i njima to kada kažete da se opet uvek vidimo te njihove dvostruke aršine, pogotovo, ali tu možemo čak i da podelimo da su negde mišljenja i stavovi prema Albinu Kurtiju koji dolaze iz određenih zemalja Evropske unije koje mu daju čak vetar u leđa. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države imaju malo drugačiji stav i mislim da one mogu više da razume i da im Albin Kurti toliko ne odgovara. I ono što jeste indikativno da svi oni koji su dolazili prethodnih meseci iz Sjedinjenih Američke Država, pa i ova poslednja poseta Dereka Cholea, savjetnika u State Departmentu, jeste da pored toga što su razgovarali sa Vjosom Osmani i Albinom Kurtijem, da su razgovarali sa predstavnicima kosovsko-metohijskih Albanaca koji dolaze iz redova opozicije i gde se najavljuje da će se napraviti jedna široka koalicija kod Albanaca protiv Albina Kurtija. Naravno da oni neće promeniti i da svi oni imaju istu nameru i da smatraju da je Kosovo za njih država. Tako da što se toga tiče, svi oni imaju jedan apsolutno stav i zbog toga je nama potrebno da mi sada budemo jedinstveni, da tu ne postoji podela na vlast ili na opoziciju. Naša vlast je apsolutno odlučna u tim crvenim linijama o kojima smo govorili, a to je da se ne prizna lažna država Kosovo i da se naš narod sačuva na Kosovu i Metohiji. Taj Briselski sporazum koji je kritikovan često iz redova onih koji dolaze iz kao takozvane patriotske
opozicije kao jedan štetan sporazum, ali taj briselski sporazum, evo do dolaska Albina Kurtija, ostvario nam je kakav takav mir. Dakle, uspeli smo da ostvarimo mir. Dolaskom Albina Kurtija situacija se poprilično komplikuje, ali setimo se da je administracija prethodna Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa Richardom Grenellom smenila Albina Kurtija 2020 godine. Dakle, ta njegova prva vlada je pala. To je kada postavljamo sebi pitanje, odgovor na to pitanje, da li može da se utiče na one koji sede u privremenim prištinskim institucijama. Da, i tekako mogu da utiču na njih. Samo je pitanje te političke volje. Da li žele da utiču na Albina Kurtija ili nevezano na Albina Kurtija, na bilo koga ko sedi u privremenim prištinskim institucijama. Pritisci će, dakle, u narednom periodu biti žestoki, ali mi na čelu naše države imamo ozbiljnog državnika i svi oni koji razgovaraju sa njim videli su da predsjednik Srbije nije taj koji poklekne na pritiscima, da je odlučan u zaštiti nacionalnih i državnih najvažnijih pitanja i sigurno da ni njima nije lak posao kada ovde dolaze da pritiskaju zato što znaju koga imaju sa druge strane. Gospodine Linta, evo, pri kraju smo emisije. Šta vi očekujete narednih dana i da li, kako kaže gospodin Dević, postoje razlike kod pregovarača kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države i evropski zvaničnici? Pa, možemo vidjeti da postoje određene razlike u tom taktičkom pogledu. Međutim, strateški gledano, oni se svi slažu. Dakle, i Brisel, i Berlin, i Pariz, i Vašington, da Srbija ili mora priznati Kosovo i Metohiju ili barem, ako ne prizna, minimum minimuma da mora da da saglasnost da lažna država Kosovo uđe u jedne nacije. To vam je, recimo, suština francusko-njemačkog plana. U tome planu se ne inzistira da Srbija mora priznati, ali da mora dati saglasnost. Na mala vrata. Apsolutno. Znači, to je apsolutno neprihvatljivo. Dakle, vidjet ćemo suštinsku razliku ako bi bile ispoštovane dvije crvene linije Srbije, a to je, dakle, nema priznanja i nema članstva lažne države Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Evo, ja bih želio samo na kraju, nismo se dotakli onoga strašnog incidenta u Sarajevu kada je grupa bošnjačkih šovinista, dakle, napala roditelje srpske djece koji su došli na fudbalski turnir. U mediji u Sarajevu su to pokušali prikazati kao jedan incident. Međutim, radi se o jednom zločinu iz mržnje koji je pre svega rezultat jedne kontinuirane antisrpske atmosfere, antisrpske kampanje koja u političkom Sarajevu postoji u punih 27-28 godina od završetka rata i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šta su osnovne temelji te antisrpske kampanje? Pa vi nemate političara u političkom Sarajevu, pa ima veći dio intelektualne elite, pa vjerske elite, koji ne ponavljaju najbezočnije laži. Prva laž jeste da su Srbija i Srbi tobože izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a da su muslimani vodili oslobodilački rat. Druga bezočna laž jeste da su Srbi zločinci, zločinačka strana, da je 9. januar početak sveg zla, dakle dan osnivanja Republike Srpske, da je to početak, dakle, najgorih stvari. Onda imate sljedeću bezočnu laž da su Srbi izvršili nepostojeći genocid u Bosni i Hercegovini. Zato je važno, hoću ovo da kažem, da Srbija vodi još jednu aktivniju borbu za istinu o karakteru ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija je vodila obrambene oslobodilačke ratove 90. godina i veoma je važna aktivna borba za istinu o stradanju srpskog naroda. U tom smislu bi bilo važno da osnujemo jednu posebnu državnu instituciju. To je Memorijalni centar srpskih žrtava 90. godina koji bi se, dakle, poveo jednu političku, diplomatsku i pravnu borbu za istinu o masovnome, organizovanome i smišljenome stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. I konačno završava, treba nam jedna institucija, to je Kancelarija za pomoć optuženim, osumnjičenim Srbima za ratne zločine. Vidimo da etnički motivisana pravosuđa u Zagrebu, Sarajevu i Prištini organizuju montirane sudske postupke s ciljem da se donese što više lažnih presuda protiv časnih srpskih boraca. Treba nam jedna aktivna, pravna, stručna i financijska pomoć srpskim borcima, srpskim veteranima da se štite od montiranih sudskih procesa koji se pokreću u Zagrebu, Sarajevu i Prištini.
Nadam se da će svakako doći do formiranja takvih kancelarija i da će to biti ozbiljna pomoć našim rodoljubima. Hvala vam što ste bili danas sa nama.